specifičnost u pristupu mnogobrojnim oboljenjima i pre svega njihove prevencije. Sada, ispred Sveučilišta u Osijeku, odjel za biologiju, obratit će nam se docent dr. Goran Dignjević, koji se kao član laboratorije za entomologiju već više od 15 godina bavi proučavanjem biologije komaraca i mogućnostima njihove kontrole. Trenutno je nacionalni koordinator projekta jačanje kapaciteta za integraciju tehnike sterilnih kukaca u kontroli invazivnih komaraca, što je ujedno i tema današnjeg predavanja. I docent Dignjević, izvolite. Ja se nadam da ćemo moći, hoćemo ovako ili će se... Pozdravljam sve prisutne, drago mi je da vidim da postoji veliki interes za komarce, tako da to je uvijek ugodno za vidjeti. Zahvalio bih se prije svega domaćinima na gostoprimstvu i na pozivu za ovo predavanje i nadam se možda da ću vam dati neku ideju za Most Cross 4. Tako da evo, čestitke na do sada obavljenim ova prethodna 3. Dakle, tema današnjeg predavanja su nove metode kontrole za neke nove komarce, neke nove klince što nam dolaze u našu okolinu. Odnosno, pokušat ćemo dati odgovor mogu li nam nove metode kontrole donijeti prednost u borbi s komarcima i koje su to. Pa evo, kroz kratki sadržaj, znači prvenstveno ćemo se upoznati o tome sa pojmom sterilnih komaraca, sa načinima na koji ih možemo sterilizirati, dakle to su način Wolbachia, genetičko modificiranje ili zračenjem, odnosno iradijacijom. Sad, na ovaj pitanje zašto komarci, već ste imali odgovor, ja ću isto samo iskoristiti ovu infografiku čisto za uvod. Dakle, komarci kao najsmrtonosnija životinja, naravno da su u našoj okolini, s tim da ovdje je možda naglasak bio na broj smrti koji su uzrokovali komarci, međutim ovdje se najveći broj kako odnosi na rod Anopheles, odnosno na posljedice malarije koju prenosi. Međutim, meni će tema današnjeg predavanja ipak biti jedna druga skupina komaraca, a to su nam takozvane invazivne Aedes vrste komaraca, znači to su komarci roda Aedes, gdje nam spadaju već dobrano prisutni kod nas tigrasti komarac, japanski komarac, egipatski komarac. Znači to su nam vrste koje također prenose velik broj bolesti, možda nisu tako smrtonosne kao malarija, ali su sve prisutne. Možda najznačajnije je pojam denge ili bolest koju ste čuli vjerojatno da prenose ove vrste komaraca. Negdje po literaturi našao sam podatke da godišnje između 50 i 400 milijuna ljudi godišnje oboljeva, znači od ove groznice. Najveći dio od toga prenosi zapravo egipatski komarac, Aedes aegypti, ali sva sreća za sad još kod nas nije došao. Uglavnom se radi više o tropskim područjima, tako da za sad još nije prisutan kod nas. Ali dakako prisutan nam je tigrasti komarac, japanski komarac, gorejski komarac, to su znači vrste koje su nam tu u okolini, koje, da kako kažem, vrebaju svoju priliku, a isto tako mogu prenijeti različite bolesti. Ono što je problem kod ovih komaraca je da su to invazivne vrste. Kad kažem da su invazivne vrste, znači posjeduju određenu plastičnost, posebnu prilagodljivost novim uvjetima. A osim toga, razlikuju se od naših domaćih, tako nazovemo komaraca, znači vrsta koje su već prisutne na ovom području. Iz tog razloga, nama više konvencionalne metode, znači najčešće to su adulticidno tretiranje, larvicidno tretiranje, više nisu toliko funkcionalne, pa zbog toga moramo pribjeći nekim novim metodama koje bi nam pomogle u borbi protiv ovih komaraca. Možda ćete to najlakše osjetiti recimo na primjeru da tigrasti komarac je dnevno aktivan i da će vas tijekom dana bockati ako ste negdje u hladovini ili unutra. Znači to su komarci koji su aktivni tokom dana, ne koriste
standardna legla koji su recimo naši komarci koriste, nemaju biologiju poplavnih komaraca na koje smo mi već dobrano navikli. Tako da posjeduju određene prilagodbe koje koriste kao invazivne vrste, a kojima se onda mi moramo prilagoditi kako bi ih kontrolirali. E sad, u tu svrhu probali smo uvesti tehniku sterilnih komaraca. E sad, mene obično ljudi znaju pitati, ok, vi sad sterilizirate te komarce, a kako vi točno sterilizirate tog mužjaka? Da, to je obično ovako pitanje nekog čovjeka koji nije toliko u komarcima, ali evo upravo zbog toga ja ću danas napraviti jedan pregled načina na koji steriliziramo mužjake komaraca u svrhu kako bi ih pustili u prirodu, da bi se parili sa ženkama i nakon toga dobili neplodno potomstvo, dakle nemate potomstva od takvih mužjaka. Na taj način zapravo pokušavamo smanjiti brojnost tih vrsta u samom okolišu. Ono što nam je recimo jako bitno kod ove metode je da je vrlo ekološka i vrlo biološka. Jer pri ovoj metodi koristite znači točno vrstu koju želite eliminirati. I nemate utjecaja na druge vrste. Ova čak metoda i nije tako nova u znanosti, ima je pa negdje 50. i 60. godina prošlog stoljeća se već počeli koristiti metode sterilnih mužjaka, međutim ne na komarcima, to je recimo novost. U ovom slučaju već uglavnom na nekakvim drugim štetnim vrstama, najčešće to recimo su bili na usjevima, kao što recimo voćna muha, i dan danas se recimo koristi ta metoda, dolina Neretve u Hrvatskoj dosta uspješno koristi metodu sterilnih mužjaka za obranu agruma od ovih napasnika. Pa recimo koristi se nekad i u nekim drugim slučajevima, nekad u šumarstvu imate dosta štetnika gdje su pokušali sa ovom metodom smanjiti njihov broj. Da, sad, idemo redom po metodama kako ćemo sterilizirati ove naše mužjake. Postoji nekoliko metoda koje su zapravo u osnovi ove tri, to su znači dakle, genetičko modificiranje, gdje vi unosite određen gen u samog komarca, dakle njegov DNA, usput se tu stavlja i gen kao marker, služi čisto da znate da li je vaš genetički modificiran komarac, da li je zapravo uspješno steriliziran. Zatim, druga mogućnost je da ih inficirate bakterijom. Recimo, kod komaraca i kod drugih kukaca postoji jedan rod bakterije koji se zove Wolbachia i koji je zapravo endoparazit kod komaraca, ali i kod drugih kukaca, ne samo komaraca, a može inducirati sterilitet kod mužjaka, odnosno nedobivanje novog potomstva. I na kraju treća metoda je zračenjem, gama i rentgenskim zrakama, kojima zapravo oštećujete rasplodne stanice kod mužjaka kako on više ne bi mogao biti plodan. Pa sada ću vam još malo detaljnije o svakoj tih metoda. Krenut ćemo sa prvo genetičkim modificiranjem. Obično su genetički modificirani organizmi, takozvani GMO, jaki tabu, recimo u krugovima u javnosti, jer uvijek je taj nekakav škakljivi etički problem oko tih genetički modificiranih organizama i na koji način se oni dalje mogu tretirati u okolišu, da li će doći do nekih mutacija koje će ostati, da li će to promijeniti vrste, dakle tu postoji još čitav niz dalje problema koji mogu te genetički modificirani organizmi koristiti. Međutim, nekad postoji potreba, pogotovo javno zdravstvena, ako vam je nekakva teška epidemija u slučaju, da vi pokušate smanjiti brojnost vektora koji prenose bolest. Tako da recimo nekad vam rizik, odnosno korist prevladava rizik. Pa u tim slučajevima možete ipak dobiti dozvolu za korištenje ovakvih organizama. Jedna od metoda koja je razvijena unutar tog genetičkog modificiranja komaraca je takozvana Riddle metoda, a to zapravo u prijevodu znači Releasing Insects with Deadly Lethal Gene.
bila skraćenica. Znači puštanje kukaca koji u sebi posjeduju gen za smrt. Znači samo uništenje, da tako kažem. Eto, na taj način zapravo vi kontrolirate tu populaciju, a i na neki način kontrolirate da vam dalje taj gen ne ostane u populaciji. To se radi na taj način da vi određenim transpozonima, endonukleazama, da sad ne idemo u detalje, ubacujete gen u DNA komaraca, pri čemu se ubacuje i ovaj marker gen koji sam već spominjao. Marker gen obično služi na način da producira određene proteine koji fluoresciraju pod mikroskopom, odnosno fluorescentnim svjetlom. Kao što vidite na ovoj slici ove larve komaraca koje svijetle zeleno, odnosno crveno, zapravo imaju taj gen i fluoresciraju fluorescentnom lampom. I na taj način vi znate da ste uspješno ugradili taj ciljani gen u DNA komarca. Nakon toga, te komarce naravno trebate producirati u što većem broju, jer cilj cijele metode sterilnih mužjaka je da vi u okolišu imate dovoljno mužjaka kako bi ženke bile, tako kažem, smanjene potrebe za drugim mužjacima, za mužjacima koji su već prisutni u okolišu. Znači, morate dati malo veću prisutnost sterilnih mužjaka nego što su to divni mužjaci koji su u okolišu, kako bi vaša metoda bila uspješnija. Zato vi trebate pustiti veći broj sterilnih mužjaka nego što onih koji su već tamo prisutni. Ono što je isto naglasak kod ove metode je da uvijek odvajate mužjake od ženki i puštate samo mužjake. Zašto samo mužjake? Jer kao prvenstveno ne bodu, ne gnjave ljude i nemaju mogućnost prijenosa bolesti dalje sa čovjeka, odnosno s komarca na čovjeka. Zbog toga se ženke eliminiraju ili se ostavljaju u koloniji pa se onda odvajaju novi mužjaci. Na kraju, kada otpustite mužjake, oni se pare sa ženkama, budući imaju taj gen koji inducira sterilnost, njihovo potomstvo je neplodno i nemate dalje novih potomstva. Dobro, to je što se tiče genetičkog modificiranja. Ja ću kratko samo preletiti preko ovih metoda, ali dalje za diskusiju koga bude nešto detaljnije zanimalo, bit ću na raspolaganju. Druga metoda koju sam spomenuo je dakle, inficiranje bakterijom roda Wolbachia, kada vi namjerno, znači jaja komaraca zaražujete s ovom bakterijom koja inducira sama po sebi sterilitet. To vam čak i nije nužno sterilitet, zapravo se stvara jedna citoplazmatska nekompatibilnost između mužjaka i ženke. I pritom vam je uvjet da je vaš mužjak zaražen Wolbachijom, a ženka nije. U tom slučaju dolazi do propadanja embrija i nemate potomstva. Tako da u ovom slučaju ni ne dođe do oplodnje, odnosno embrij se raspada prije nego što se uspije stvoriti ličinka. Ovdje nam je recimo isto problem što trebate pustiti što veći broj mužjaka kako bi uspjelo se zaraziti dovoljan broj ženki, ali jednako tako nam je problem ako nam se ženke zaraze s ovom Wolbachijom, onda one imaju mogućnost stvaranja potomstva. Tako da tu je malo triki, ali, ima još jedan tu ali, u ovom slučaju onda možete Wolbachiju koristiti u ženkama kako bi smanjili njen kapacitet za produkciju virusa. Jer istraživanjem se dokazalo da ženke koje imaju u sebi Wolbachiju imaju smanjen potencijal za stvaranje virusa u sebi. Virus jednostavno se bori sa bakterijom i u manjoj količini se replicira. E sad, zbog toga vi više niste u mogućnosti, ako vam je ženka zaražena Wolbachijom, niste u mogućnosti menadžirati brojnost vektora, ali zato dobijete mogućnost menadžiranja bolesti. A to je ona sljedeća faza u slučaju epidemije. Nismo uspjeli smanjiti vektora, ok, idemo probati reducirati bolest koju prenosi. Tako da evo, Wolbachija se može koristiti na više načina, a onda, ovisno o potrebi,
se odlučuje koji način. Isto tako, ova Wolbachia se može koristiti i u kombinaciji sa drugim metodama. Jedna od njih je i treća metoda koju koristimo za sterilizaciju mužjaka, a to je zračenje. Zračenje ionizirajućim zračenjem, znači gama ili X zrake, koje zapravo oštećuju genitalne organe kod mužjaka i na taj način nisu sposobni stvoriti nove potomke. Također, isto nam je bitno kod ove metode da producirate jako veliki broj mužjaka koji se zatim steriliziraju zračenjem, puštate ih na slobodu gdje se oni pare sa ženkama i rezultat bi trebao biti što manje potomaka. Ovdje je isto jedna šema koju smo već pomalo i napustili, zato što najčešće kod zračenja više ne koristimo ove pupe, odnosno lutke, nego koristimo odrasle komarce. Ono što nam je možda recimo malo problematično kod ovih svih metoda, a naročito to kod zračenja, je da vi na neki način i genetičkim modificiranjem, i zarazom Wolbachijom, i zračenjem narušavate fitness mužjaka. I oni više nisu toliko sposobni za letenje, parenje i obavljanje normalnih funkcija kao što su to neki mužjaci. Tako da i na taj način vi morate malo kompenzirati taj nedostatak puštanjem većeg broja mužjaka. Dobro, znači puštanje, ovdje je nacrtan avion, kažem, to je malo ovako skupa metoda, najčešće mi zapravo koristimo metodu puštanja sa zemlje ili iz auta ili iz jednostavne posljedice, pustimo ih da odlete sami. Možda u budućnosti, evo nešto tu spekuliramo oko metode korištenja dronova za puštanje ovih mužjaka, upravo iz ovog razloga što sam rekao, oni baš i nisu neki veliki letači i da biste ih bolje raširili po prostoru, trebate ih možda iz zraka pustiti kako bi oni radije odletjeli. Da, ako gledamo šematski, je to bilo ovako, na slikama otprilike kako izgleda sam uzgoj ovih komaraca. Znači, vi da biste uzgojili dovoljno komaraca, znači morate imati veliku koloniju. Ženki koje polažu jaja, da bi položile jaja potreban im je krvni obrok, znači treba će nam dosta krvi, to morate ostatku računati ako se bavite produkcijom većeg broja komaraca, tako da uvijek je dobro došlo ako imate u blizini neku klaonicu ili nešto negdje možete kupiti veće količine krvi kako biste dobili i velike količine jaja. Iz tih jaja naravno izletu se ličinke u posebnim u posebnim tastama, ovdje možete vidjeti na policama su naslavljene veliki broj tacni koji zapravo u sebi sadrže vodu sa hranom gdje se uzgajaju ličinke. Kada ličinke dođu u fazu lutke, odnosno pupe, razdvajaju se spolovi. U toj fazi postoji fizička razlika u veličini između mužjaka i ženki. Tako da se propuštanjem kroz određena sita mogu odvojiti mužjaci koji su sitni od ženki, na taj način se razvoje spolovi. Nakon toga ide izlijeganje komaraca u odrasle oblike, sterilizacija i dalje puštanje. Naravno, ženke odvajate, možete ih odvojiti za novu generaciju ili se ubijaju, usmrćuju kako ne bi se dalje širili. Da, ovo su dakle sve metode kojima se koristimo za sterilizaciju mužjaka, dakle ne radimo jednog po jednog, radimo to na masovni način. Ono što smo prilikom provedbe projekta, profesor Petrić je također član ekipe koja provodi ove projekte, on je tu sa srpske strane, ja sam sa hrvatske. Ono što smo uočili prilikom svih ovih faza projekta, a to je da probamo uvesti ovu metodu sterilnih mužjaka u redovan program obrane protiv komaraca, jer kažemo ove nove vrste, invazivne vrste traže nove metode, su
da li uopće možemo koristiti ove metode s obzirom da posjeduju određene limite, a to je da vi morate producirati non-stop nove sterilne mućake. Znači, ovo nije samoodrživa metoda. Da biste vi održavali sve ove sterilne tehnike, vi morate redovno puštati. Da li su to genetički modificirani, Wolbachia ili ozračeni komarci, vi uvijek morate unositi novi set komaraca u okoliš kako bi održavali tu populaciju nisku. Ako pustite da ona ode svojim tokom, opet će divlji mužaci preuzeti primat i populacija će se ponovno oporaviti. Tako da, kod svih tih organizama koji imaju jako veliki broj potomaka, uvijek vam je problem održati određene ili mutacije ili sterilitet. Ono što nam je zapravo, što smo uočili da je dobro, je da je ovo također jedan dobar potencijal za metodu, ali metodu koju treba inkorporirati u postojeći sustav obrane komaraca. Znači, potrebno je da to bude jedna od metoda integralnog pristupa tretmana komaraca, znači ne možemo zaključiti već nakon nekoliko godina testiranja da će ova metoda riješiti problem komaraca. Ali će pomoći kao jedna od metoda da se taj problem riješi, da se brojnost smanji. Ono što smo još primijetili, ali evo uz svesrdnu pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju koja financira projekt za jačanje kapaciteta za uopće uvođenje ove metode u programe kontrole invazivnih vrsta komaraca, mi smo uspjeli napraviti nekakve početne korake. Ono što smo također pri nabavi opreme i svega potrebnog za ovaj pilot projekt vidjeli da postoje početni troškovi koji nisu baš tako mali. Kao i svaka metoda koja je nova, koja je u bilo kojoj grani, uvijek je skupa dok se ne naprave određeni pomaci, neka automatizacija proizvodnog procesa koja će onda snižavati tu cijenu. Također tu imamo i troškove održavanja pogona, kao što sam rekao, vi uvijek morate producirati još i još tih komaraca. Ono što mi je još bilo bitno ovdje za izdvojiti je ishođenje dozvola, odnosno zakonskih okvira za upotrebu ovih metoda, jer, recimo, evo banalan primjer je, mi smo trebali iz Italije uvesti sterilne komarce s kojima ćemo raditi pilot projekt, čisto da vidimo kako oni funkcioniraju u našem okolišu. Onda smo za dozvolu trebali objasniti da mi unosimo invazivnu vrstu, što je zabranjeno u Hrvatskoj, da bismo kontrolirali invazivnu vrstu koja je već tamo, a pritom je sterilna i ne producira potomke, ali povećavamo njenu brojnost jer puštamo dodatne jedinke. Sad, birokratski to vam je nemoguće objasniti, znači nema te kućice gdje se može staviti takva kvačica, to je znači, bilo borbe uzduž i popreko da se objasni kako tu metodu zapravo sprovesti i da mi zapravo unošenjem dodatnih količina invazivne vrste, što je zabranjeno, to su nam 100 put ponovili, da zapravo smanjujemo njenu brojnost. Ali nekako smo uspjeli na kraju, tako da u konačnici uspjeli smo provesti taj pilot projekt, napravili smo testiranje, radimo određene pripreme za operativnu fazu, tako da nadamo se da ćemo od iduće godine moći to raditi na redovnom nivou, kako bismo uspjeli integrirati tu metodu kao integralni dio kontrole komaraca. Ono što trenutno sad radimo je da se u nacionalni program kontrole komaraca uvede ova metoda kako bi zavodi za javno zdravstvo mogli legitimno puštati ove invazivne komarce da bi smanjili njihov broj. U naprednim zemljama, ovdje sam stavio čistu zvjezdicu, pogodila se Amerika, oni isto rade operativno sa ovim vrstama komaraca, međutim još veći broj tvornica, ali kad kažem tvornica, to su stvarno velike tvornice, se nalaze u Kini, u Singapuru,
u tim tropskim dijelovima gdje imate jako puno vrste egipatskog komarca, koji još inače zovu ga i yellow fever mosquito, znači komarac žute groznice jer glavni je prenosnik. I oni imaju jako puno problema onda s tim bolestima i zbog toga su uložili velike novce u velike tvornice kako bi kontrolirali njihovu brojnost. Evo, ja bih se zahvalio na pažnji, ne bih dalje duljio, bit ću tu za pitanje.